Наушницкого переведен на якутском языке. Олар билелді хұрыққытыңа, борды жуғылы адам бұлларға тағы жүгадамын әквәт бүттіріп бәтір көстақ бүдіріп бәт сүйақтағы құватын оғылақ, ұялый бәтін мұқтақ. Бәлет бәдден дем бұғатыр кей бәскән тұран олар бұта әбеті үхі, бір сақшарда тағырды ғояқ тақсы бұта кейені сотарынан қолығырында, ақ-көн көрістір соғыйоз бөтір солу қаллан тойырған, көн тұлыр бұғатыр атықтан күспектір өбіғәттен түйен дейен фәлән, тойып тойылар бұта үхі. Мен ояқылабын диемите, еккенен қотығы қаламы қорғын орар темелері сені бұқатыр. Мен ояқылабын диемите, өсінен олар адайды қатаманан арқарахан етіміз антымар. Мен ояқылабын диемите, қолы жоқтыры чуған тиен әкелбетегер күнжінің күміскәрі әйгеттен көрді атты кілін олар обуын диетаға. Олонға Дмитрия Горова мөлжігігі на русском языке. На гребне древних веков в орбите канувших лет в отдаленные времена предки нынешних семи улусов начали расцветать, уранхая сахана серединной земле, соизволение свыше в течение 7 веков счастливых. Нажили богатство меры неизмеренное, на 8 поколений прославились далеко и подумали, кто же прославит нашу славу на века, кто же продолжит наш славный род. Есть, оказывается, такой богатырь, достойный внук ханы Халыды Марберген. Старик со старухой обрадовались, и через год она понесла. Но к истечении 7 месяцев сердце трепещет, петя не сжимается, скрутилось все тело жестокое, ой, хоть ложись, помирай, и старуха заплакала. За что же мне такие муки страшные, за какие такие грехи сила дьявольская одолевает меня? И тогда весь народ заплакал, жалея старуху мать. Олонка Петра Агатоева, Элясиватор на английском языке. In ancient lands, yes, the remote ages, all fighting and bloody feuds and clashes, having twinkles as they cheerful and inciting, having the pale's fate moon to direct a straight person. Its sparkling moorish as colors, it became a secret fortress of infinite sky, perpetual and special. It's not flying in the warm air, in this middle world bewitching and deserted, whose some refrain behind them kind-hearted relatives didn't not sin and disgraced yet. 3 days later, early in the morning, and the squatter come down at last and sat down on his bed. His sister, standing near him, crying out bitterly, started to sing. What have you done, our dear brother? We are so agitated. Why did you shout so early? Why have sins at the sky will be punished for it? They will dress us out from the upper world. They will come down from the lower world. They will dress us out from the middle world. Романа Алексеева «Алатойгун» на французском языке. Алекрет детан рукле, алесим детан револю,
Одаля душиелклер, оевит эпесер, вивер и паран, диувит аихан, из-за велян плента компансион, из-за требиен, дефангу е протеже, il-demere dam je bonheur, an prosperant marasio, asotan ya il-zave dam se pays, un grand batur chukdar kutoyon, ifirian ye terifian, un bometen, il-ubrito grand sapar, dobu lieu de sapur, isamita chantier. Черноградского Каптальгенбатер на сербском языке. Управдано у среднем свету, светло как чисто небо, и с жарким злазадым солнцем, живеше мирні люди, и називашися урантхайцами саха. Чуваши они крутну кою молетиша попут тетрова, и одного утра небо прекрыша золосутни облаці, и снег напада до колена, там и облакси отвори, и с неба се спусти, едноукий, оба сидели с ордом соломой и загрме. Пане Гань, жадок-то просим твою прелепу сестру, Ютельменку, серебряных плетениц других 3 сажна, да ми буде достойна жени. Бжеми дасть свой пристанок, как у тебе бег направне, штраф ты до стражники, док не пристанешь. И из-за удари управцу главе Каптальгенбатера седмокутным буздованом.